so proudly we hailed at the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rugged red glare of the bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. Save Lord, save us that star-spangled banner yet waving o'er the land of the free and the Samoa Tulau masisi alafua do palelea. Samoa Tulau masisi alafua do palelea. Ma'aikina petu olo uangi ai e
beginnings. Ia le whaatua o ia roa lo whaiso se tangata. Ia aua ne tan ia lau whaaro ala. I le suma lio neo leo langa le mi. Ma ia mana tua, ia whaamua mua le tua i neo matato te whaia. Awa pene te le tue fo i mai i olo whanua la no lau awa. Ia aua ne tala. O oi o le Samoa moni. Samoa
Nei o tātou tatalo. Ua susulu atu nei no mori. Ile malama. Ua o lele ua tu papa. Le whenga solo ai. O tangata atua. Ile Manuia ma le Afiafi mai a te oe. Ua whelo ai foi i la tau sa whengai ma Tiute mga luenga o nei atu. I le saonga le mu ma le file mu mai a te oe. Le ngata i lea o whanau sa whengai ma o onga. O whai mātua foi sa tu i le muri papanga. I to tonu ainga. Ia le tua. Le watu e ai le atua le tautai lo walofa tu noa. Awa o lo maua pea le saunga le mu ma le Afiafi. Le ne yaso sa whengai ai o tangata Samoa. I le suafa o le tua te maa le alo ma le ngau peia. Ua mātou wara a watu ai. Amen. Ua lilingo nei le maunga o au. Ai tu tepai ula le maunga o tui munua. Ua tātou wheroa i le manga whetaiu i le langi e mama. Ma le soifua lau le lei. O lo tātou o tua siri esi. Ua mai anei ona tofi rua le uru manua. A wau pa ia mou sa Samoa. Le tai sama e o atu i whale a lupo. Pa ia o tupu, pa ia o nofo, pa ia o papa, pa ia o usunga. Marou maa sala falafa a toa mamuvi vai na Fetalaiga. Tulau lava. Mau tele sa sava i e pui Fetalaiga pule mtumua. Pule, tulau. O sa mawhai ngāo, o sa au polu. E lima matua le Fetalaiga tumua. Tulau. O sa ta oto. O le whale anga furu maona whainga. E lima tamaina e tama matua tulau. Le mautu sā. La au nā matasi maona whatui. E pui le Fetalaiga i tō. O le whale ula tau tangata. Ma le whale ula tau etu. Whataro whatu. I lau whaafongaanga, Samoa, ia mapaanga, o le siu fofonga, o le taiao fou, o le radio Samoa. Ua mawhaio na whaabanoina o Tautaimi. E tau whaafonga ma whaarongong mai. I le pokalama le siu fofonga o le taiao fou nei yasu. Watu ai le lima whaatalofa. Ma lor se fua le lei. Ma lor le langi ma. Ma lor le tau abe o atu. I le alofa le atua. Ta alofa.
talo falama. A ne no tua tuai tua fine ia la tuiva kuiso a Aso'au moana fasalaunga fa pisinis o lo fea ngai ai o ia ma nei foi vai tau i soifuanga paftai Whataro whātu le tātou awhia le nei tu la Afiafi ia tonu e fōfō i lau tō sirisila ma lau tō tanga i mai ia o le Fetalaiga tō tō Tulau Seluka Tiliai'a ia ma le tamaitai ne fionga ia Leatuvaoali'i Kristo la Aso'au ia pi o la ua le ua tau avenia le tātou porkalame le nei Afiafi o la porkalame whataoto ia o le tātou le o tātou a mate tātou whasalung whapisinisi o le Paradise Supermarket and Store. Maua so se o loa Samoa, o mea tau lima, so se mea ai tu apa. Yo e mawai mo le fonga tau mafa o tātou atunuu, o la e o ali imta maitai, o pule tasi, o ia whaitanga, o aloa mo ali. Ia, ma so se tu ai ngā o loa Samoa e te mawai fo i le tuspa ia Samoa ma le pese, i le au nanga a le Paradise Supermarket. Ele ngata foi la au nanga i le fale o loa. A o le isi vaenga ua ta ua o le Crystal's Room and Board. Lima fale te tele o lo ia tausia ai senior citizens. Ele ngata la o senior citizens ia o whapea foi o na iai nisi fo tatu o nu o mawhai o na apa iai le tautua ma o mawhai o na whaatinoina. Ioe, e to tongi rau tupe te no fuai i se tau whiororo mai malimena e te no fuai. Ai te tau mawhafua. Ioe, e tau sia o ao ngalelei, e watu mea ai e umai te tonu o leo mukuka o le pusa aisa o leo ngā umea uma. Ai te aruana o e kuka lau tau mawha. Molo si la fia. I le vaenga atoa leo le tautua. E le ngata fui la le tautua i le au fai o na watu inatu, na aminatu o tatu talafou mai Samoa, i le au nanga lava a le Paradise Supermarket and Store i e whapea fo i le Crystal's Room and Board. Tau tua nā ma utou le au nanga i a mio whaalei i a ma tau sisia i a tūra whono e pei o na iai i a fo i whale ma le whaaloalo. O le performance auto sales o le whatavale used cars only. E te maua iso se ta avale i tūlanga le lei, good qualities, whafsuta iane ia le sungai le lipule, ike manda ia po le sungai ia chos, i le numero le ofisa, o le 512, 125, 125 selau. Po le telefoni whea veai, iwa o iwa, 132, 105, 1 tasi, o le tuatusi, e te anga iai, pe aimana o te alu sa ili le sau ta avale, o le tasi lima wha o East Whittier Boulevard, City of Whittier, California, iwa o ono o tasi. O le tasi o whata avale ua o mai ia i tātou mo le molotou silafia o le Aaron Tots, Kartila of Noko o le North Corona. Ia mo i tātou umana nofo i le nā area San Bernardino County, e iai Riverside, ia whaasolo umai le nā area o Corona, ia o kātila lea whetau lima o tō le Aaron Dodge. Ma waile Chrysler, Dodge, Jeep, Rams, ia mta awale uma o isi tu ainga. Brand new cars and used cars. Whaasota iane, ia se tasi fo i o alo le tātou atunu ua mawhai o na avea mari pule i le vaenga o le sales, e whesosa ni atu ia te oe, ia mo sau ta avare fau, ai mana o turn in lau ta avare tuai, whafsota iane, ia le alo le atnuu, ia le sunga, ia Brian wa ale leili ma. Le alo le tatu atnuu, ua mwhai o na whaaurulu iai, lea fui whare ta avare tele, ai whia mo se whesosoani, ia wala au ia Brian, i le telefoni, lua tasi tolu, walu wha o, 1551 o le tuatusi te asiasi ane iai o le tasi iwa valu o Hamner Avenue, City of Noko, California,
iwa lua valu ono o. Te whawhonga mai telefoni o le lua tasi tolu. Valu wha o ono lima ono. Fesili mo le li o Brian va ale lei lima. O le whanainga o taua o le OCI Polynesian Store. O le tuatusi iwa fitu lua tasi Garden Grove Boulevard, City of Garden Grove. E lunga tonu lava o le intersection street e tilo i ai Galway and Garden Grove Street. Maua i le bakery, vaenga o le bakery, e te maua i le Half Moon Pie, e te maua i le cream donuts, o ke pua me umwhapena e maua mai le asolulu, ai le asolua, Tuesday to Saturday. O mea ai tau mawhawela, fto a maua lava, tasi le aso i te maua na le asto nai. Whafsota ia ne fitu tasi wha, 5 iwa tasi, 5 o iwa lua. O le life insurance, e mo o mia tātou sa mo le mea lea. O le vaenga o le company uta ua o le FFS, po le First Financial Security. O lana main product uta ua le IUL, Index Universal Life. Iai tu tonu le living benefit o vaenga le mwhai ona e whaangaina i oe au soifua pea. Mala whapena fo ila na cash value, ia mo whaalavilavi whaafosei. So swani i lau retirement. Kori whai fo i tatou umalava, pe a whai ule pasia lau blood test, po le physical test ta tatou. So a ofia uma tatou le category lea. Pe a le pasia ia le blood test. Le vaenga le uta ua o le final expense. Po le final expenses, ia molo tu si le fia, e mwhai ona wala awane, ia le Fetalaiga, ia mtaafa ratami fatilua, i le iwa fitu tasi, tolu o tolu, fa fitu tolu lua. Te whafonga mai, telefoni, iwa fitu tasi, tolu o tolu, fa fitu tolu lua. Ia pe te wala awane foi, ia lona wharitua ia Sherry fatilua, i le telefoni 5 o tolu, tolu lua valu, fa ono, Faiva. I manei awane ngalo ia te oe. O le tatu whangu asia, le lava ua toe anga i to telo i lato te ona o soaswani tele i lo soifua. To rebuild ourselves. To renew, revive ourselves. Mana tua o tatou e fausia lo soifua mlo uola, ma le tino ato tatou from head to toe. E fausia i tatou i cells po musele. Once healthy ai o tatou cells, po tatou musele. So ni tele i whaamai e ono Afiai tatou, ia matete atu fui whaamai. Walauane, i le 5 ono lua, tolu fitu o ono lua fesili ia mo Tiliai'a soli, ulale sua, ia i lana i mo se pusa asia, mo le silafia o tatou atu nuu. Yeah, back to you, Crystal. Tulau. E muri atu le, e whatalofa i ai lātou, o lātou kaumai mai, le rei po klame. Ia te oe waaloa sifu iwa, whamalo whaftai, le au mai i tātou po klama. Deusa ia isa ako, from Porirua, whamalo whaftai, mo le au ai tātou po klama. Ratami whatilua, talofa, malo lava, le langi mā ma le soifua lei, ia te oe ma le ainga, ma le nofo ialo. Tofi ao fui maono, mo alofa anga, tātou po klama, whaftai lava manatu pai. Pele se fika, o le Tiute North Carolina, o te leiloa, po feo North Carolina le te Tiute ai po le ami po le maringi. E waru tau sanga sa o Tiute ai Camp Kaika, North Carolina. Whamalo whaftai uia na mau, ia lo maau a le toloa le vai whaftai te le mo olo whaanga i tātou po kalama. Whapea kai salina,
Tamati Tufunga from Manager Bridge of Auckland, New Zealand. Malo Faftai Ana Toloa Fulu Lofatu Manuia Proclama Faftai Lava Molo Faanga. Au nei teimi ia atonue o nei aso o la o i teimi o tātou waso whanau. O le aso nei o le aso lufu tasi o iuni. Atonue malama uma tātou o se aso pito i umilea o le tausanga. Ia, o ai lava o e so i fua mai. I nei aso umi, le aso luas fumatasi iuni. Alo whaanga nei o proklama o le siu whanga o le tai au fau le Radio Samoa. Ia whafuolo aina pea lo tō soifua mono si o tō wola. Ia iai le alofa ma le anga lei o le tua ma au wha i o tō whale. Alofa fo i le tua o a ngasi o tino. Ia mana tonga fiti ari fo mai ma la tō tonga fiti. O lo o tō sa iri ma losi ai. Au a le ola whafuoreina o le tua. Ai si dailo au tō au na i le tua malono whiringalo. E ala e kare sia taitasi. O lo o tō no manu ai. Au a le tua malono whiringalo. O lo whaanga nā. O le si fuanga o le tai au fau. Radio Samoa. Mo o tō umau whamanatu. Le aso soifua mai ai le nei laulangi. Ia Manuia o tō waso whanau. Happy birthday. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana rene wa e auni. Ata tofa afetai, ole tua lava ia via. There to I fa afetai lo alofa winga
tai loa safanau Lenei uau nia mali Manuia me tuai loa safanau Va'au mai na rou soi tuai ana fe'au Toe wha'apopoina pea ni tia so se te Leo wha'anga mo oe E le umayo a inga pele Tuai whaafetai o alofa winga e se Kwa e foa i mai ai nei a so te Alofa angalo ai mai o ato zoi fu Ai au malo mola Ku ai na ai mai se le tua Talo whatu si ufonga o le tai au fau mai Samoa ma na tamua le nei fo i Tulau. I le tātou tala toi tuli loa, o le lolofi mai o saina e ala ia na malanga tu sa o e lua charter flights na sao mai, ma le wha moe toi wha awau mai i le masina o se te malu o lua tonu. O le taunu unga Manuia le nao wha alawi loa le ofisa malanga le travel focus. Tusa ma le ono masina talu, na tofi le malo e ala tu ila na pulenga o tulisi le ofisa malanga lea na te whaalawi loa Samoa le atu Asia ai taunu uloa na folfolanga sa whaalawi loa peitai o le fono al palmene il vai sonei wato e se i ese ai le nam tafa yo le whaalawi loa o Samoa na abatu e sui o le malo o Samoa ile ofisa malanga le Hong Kong peitai ele i whailo maia ele fionga al palmia fia me na o mimata afa po oai, o le asui tūlanga i lea ngā ruenga o le whaalawi lo Samoa i Asia. Mai lava le palemene o le lolofi mai le nao tūlisi na ave ai le whaataua minista e to lua kāpeneta i tūlisi mai saina. Ai tali ngā ai mwhaatuatua na imana o ngā malangona o tangatanu o Samoa o Pāsese o le wa amasani ai mai savai i le amatanga o le masina nei na whaitau i Tulau. O tua i alu ese masale lolonga talu le whaatalinga o pasia tūlisi saina. Nā whiai fo il saunoanga wha minista le whiongal palemia, le so tanga o ofisa malanga le travel focus, ma le tour operator i Samoa. O lo tu maupea le nā wha manuianga, mo le pisi nisi tour operator le a Samoa, awa o le lātou lava le nā so tanga i tua atu o le malo, ma le pulenga o tūlisi. O anga fo ina, matua masani ai a ICPC nisi tour operators i Samoa. E o lava lātou i company po meri lau Pāsese e pākengi iai a lātou au nanga matutongi pei foi o na whapaangai nei le travel tours a saina ma le tour operator au a ingo le minister o whatoanga. Matua wano ai le fonga Fetalaiga le mota li o papali i ta e umaswha au i whaipule. E whatu atu se lafo e whataatia e seil saunanga wha minister palmia. Matula ia ile taitai le HRPP, la wofo pia la wofo e whatu le lafo, malangolango ina le minister o whatu anga maisi. Inisi o tala e tolu se fulu ono a li ima tamaita ina tala sanga ia manoa whaale o leo le whalpuipui, ma le toe fuata ina, le ua toe val au mai nei mo le la asanga lona lua o le suenga, e a vea ima tanga lua le mtanga lua ngau leo whalpuipui, peitai. O le whaalawu i tele mtanga lua ngau leo whalpuipui, Iana so ta inga televave o mawai mai le tolu sfulu ono o vala au iai o atu mo le la sangalona lua o suenga. Tolu sfulu tasi o ila tau o lo olisi lalo nuu i upolu. Ma le to alima mai nuu o savai. Wa atofa iai le stofiol vai o sanei mo le feilo inga il portfono o le Meredith Compound ni matautu. O le awhatala noa ai mataupe a inga iava noa. Ai aso farai le loa le suenga ulu fale. O mata upo e au fiai le ngana whaapuretania o le matematika po le numera ma le ngana Samoa. E whaatu mua iawa no whai ngā ruenga, i le vaenga o whalipuipui ma le toi fuata ina i tanu malala.
Tala whaopopo wa toi mawai nei e tangata e pō le wa ai, leisi awa noa si ti ai lo latu sila fia. Ini whaalawe tupu whafua se i Samoa. Ina ua whaalawi loa na tusi o le ngana patu patu. Ile wha Samoa ma le ngana Peretania e so tanga i whaalawe tupu whafua se. O le whaatupenga o le afsosoani ile asosi. O tangata e pō le wa ai po le Samoa Blind People Association e tolu su tolu a whea 5 se lau tala. O le isi le vaenga o le whaatau al malo New Zealand. Ile Manuia tutusa o tangata uma. O le tusi o le ngana patu patu o le afsosoani ile le whaalau no ino awala mga o yoinga. E whaia i taimi o whaalawe whafua sei. O nā whaalau iloa sa ma whaila mawhoi. O na awala i tangata e pōlewa ai mai whaasalaunga i lunga o le tio ma televise. Ai mai se ai ofsota inga whaona pōne i telefoni, peitai. O le maua ai o lo minga i le ngana patu patu o leisi fo i le ala sanga. E wha mali e ai isi mali e nga whaalewao malo. Na ave i ai le langolango le malo Samoa e pe o le Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Lua o tasilima lua o tolu o. O le lua festivalu lima le Paris Agreement for Climate Change. Le lua o tolu o Agenda for Sustainable Development. Ma le Framework for Resilient Development in the Pacific lua o tasifitu lua o tolu o. Ma le UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities lua o ono. Na whaafutaiai le Serial Society le sunga a tia Ena Herbert Bell le malo New Zealand ma Samoa le whaaia ua watu i le Samoa Blind Association. Whaafutaia le whaipole vai maunga tōlu le tala whaatau le tupe ila na launga whaatau pou. Na ngonga le mauta ato ai na ua tatala le whaipole le tumalo vai maunga tōlu. Le Afioga lau timu ia afua wele se wa ai mta upu whaapale mene ila na launga whaatau pou. O le taimi mua le ua whaiai se launga whaatau pou le tumalo vai maunga tōlu. Ma abatuai le Afioga le whaipole le whaamalo. E le tapua inga le tumalo. Ma whaafutaiai fo ile langolango i polkalami whaangasolo le malo. Le ngata i lea o le langolango, soasoani le malo le taimi o le whainga palo talaitite sa i ai se tula i mai o se whaaleo mana onga i totonu o le palemene mo le lei o fio angata i tasi o lo i totonu o le fo i tu malo na whaofia tuai malana launga whaatau pou na ia whaafutai fo il minister e tu sai maltala whaatau o tupe lua o lua tolu lua o lua whaa. Ai le i whaangalo i na ilan whaafutai ilo na ainga i le langolango malosi ewi i whaafi tau li sa whenga iai. E silia le lua se lau le a whainga o malo le ngata o ainga o tō tino le kālesia o le afio angam au au na awai e pātipatia le atuanga o le iwa se fulu tausanga talu o na tula i mai le e whakasa e kālesia whaapotonga Kirisiano Samoa i Vaipuna. I pepo whamtalanga ma le kālesia i Vaipuna. Whailoa mai ai ia le talaanga o le kālesia le whaavai mai le awhiwa se lau tolu sfutolu i le aso se fulu o Iuni o le afio anga le o Vaipuna na whausia mai e se ainga i le iwa sfutausanga taluai ai mulimuliane a mata whausia mai ai loa le kālesia o le sunga le whaawhengainga i atu au o lo o ia taita ia le lafu mamoe i le nu mai o ia fo in taita ia le sauninga i le aso sa le ana te nei e moli ai le whaafutai i le atua i lo na lofa wau li ai le iwa sfutausanga. Na ia sau noa e tatau i tangata umo na maana tua e toe whaafo i le vi inga ma le whaafutai i le atua o ne ngalo. Na ia sau noa fo i e ui le tele uwhainga tam whaafi ta uli o ngā ruenga ai o se vāvenga o fo ngia i le alofa o le atua sa tau to lua mai ai umwhai ai na maanu ma lo mai whaau so songa ma na whaafi ta uli. Mai e whaamanatu o le aso soifua le kālesia o se whaamanianga. E le ngata o le nuu ai o ainga lotu ai o le kālesia e whaawawa i pea o na whaia ngā ruenga le lei mo le atua ma lona fina ngalo. Le si ufonga o le tai au fau mai Samoa mana tamua Manuia tol manga toil ni fo iaso. Ia whatalo whatu ia te o tau o lo mori mai ro whaanga le proklama le nei Afiafi ia tuna mai lei no au sala ui le lea ngafa. Ana kose muaria malo fuiawa o lepa leo Ruatapu Bradford ma Tassie Smith from Chami Indian Reservation. Ele masal salo foi proclama ia o tolo whaanga nei Afiafi. Ia nei taimi ia la tuatuloa to fine ia tuiwa
mo sana sau noanga foi e tu sai o nei a whiwhi. Ia, toi pā tā alofa atu na malo e tātou a mai moa, tā alofa lava. O le nei teimi, ua o mai nei tātou I Baenga po ia e whaapea malo. Pea whaapea e toa tele le whanau a tamā. Po tamā ua matua po the most oldest, a man. I'm talking about man now. Ia mare tama la po alava po le tama la poa. Ia o lela mato whaataritali atu po ai ole a malo I le po nei. Po ua maua, po ai ole whaafonga mai. E te qualify po e mawaina le nei qualification. Yeah, vave ana na send that to ele boss le tupe. Awa ele oni mea pepelo nei mea Afia entertainer tuaia. Ia tato au mai moa paptai lava mai moa mai. Ia alela la tato le pese. Ia pa mole la o tau ia tote manatu e qualify. Ia mana o mia lava ni verification. E mana o mia fore patata noa mai a mātou pe to Afia lo whanau. A o whea fore le me te alalai. Po New Zealand, po Australia, po Tangamale matua. O whea fore me te alalai. E mate fia wha mea no whaate a te o ono le asa tamā. Ia, saore pese. Leatuiva whaamone ali tāra tu pese. Mantua fo I le tangata le na malo last week. Ia o leua umana, leua ua mauaran tupe. Mauaran na tolu se lau fitu se fulu tupe Australia. Ia tui tia mauaran na whase lau I le tupe, I le tolu se lau US. So o tupa I li lingi tā vita solo. Ia, tupa I li lingi tā vita solo o ia na malo le vai aso lea. Ia sa whapea foi ona avatu iai e le pule senta tuai le tolu se lau. Tā la. US. Tolu se lau tā la US and Moai, a little bit more than that. Tupe Australia. Ia, whamalosi mai. O le mera lea na tuiva tusala o le tangata pito la poa 5 se lau pauna upwards. Ia mar tangata e toa tele lana whanau. Ia marto ina matua. Mai to ina mua Manuia le atua iona. Iva se fulu ngai lunga? Iva se fulu sa mai ai lunga a whapea se lau. Ia malo o le matua lava la between Iva se fulu mai se lau. Ia la Manuia oe e mato nei o pisa. Mato nei au na molo songa. Sao lo tato pese. So my lalo, ai uangalo le
tangata so. O le iwa se fulu anga ilunga fa mole. O le tangata mamafa o le lima se lau anga ilunga. Ia kuma le tangata e to tele lana whanau. Not grandkids. Your kids. Isa ko la paile e leo se pesili a o tangata e to tele lana whanau. O tangata matua iwa se fulu anga ilunga. E whai mea rofa ti ei tatu ala leo. Malo lava. Ia se fesilingia le tatou posi po wa maua se tangata po wa moa se ali. Ia, ona o le pona pi o lea, ni o le whai mai ua iwa se furu si o tina o Maria Nive Petelo, iwa se furu. Ia. Malo la. O ana losa ia o alani wha maoninga o le iwa se furu tau sanga lea. Iyo e nai a lava ai whaali mai a le ID card. Se mea whaamaonia ai e whaamaoni o saunoanga. Nei te i le ma se lo matua a aua. A nei sen mai le ata lo matua wai ma whai lava. O alofa le whai mai alofa en fui mono iwa se furu lima si lo matua le i ia. Me mo mia le whaamaoni e whaamaoni a tala i e whai atu ne atu ue. Ia, paulina o le ana losa mafoe, o lona aso soifua, se furu lima, se furu tasi iwa tolu lua. Oh, wow. E whawewhea na mātou loa wha mole mole. E tauna soifua, o E loo tau- soifua. O le ale whailonga o le tata matua. Whailonga tangata matua e tolu se lau. Tolu se lau tā lara tangata matua, i te vai. Ai mo o mia la ia wha maoninga wha mole mole. E leo se fesili ana kose pei o lea watu o aide tangata e pito to a tele lana whanau. Se furu tasi, se furu lua, se furu toru, su whae o ale lua, se furu a. Same mom, same dad. E leo.
Ia ma le tangata matua. Iwa se furu anga ilunga. Wha mole. Tōru se lauta lale mea alofa di tangata lea pe a wha Manuia mea uma. Ea le tangata la po'a lava. O le tangata la po'a e 5 se lau anga ilunga. Pauna. Ia, ma le tangata e tō tele le whanau. E mwhaina tu wa e whailunga ilunga wha mole. Ma lia le tātou fia ele mwhai ana, ma wara tu pepe ale au maia wha maoninga o aso whanau. Whena tango pu ese ata o le lo matua po le toina, pu ese ata o le IT, ia na tu mai le ilunga I wha mole. Toi wale lua aso e te toi vai aso. A tau nuu mai loa le e-maili, wha e-maili mai, pa Facebook mai. Ia, wawe ale sau e wawe poina nuatu le, me alofa. Whaailoa mai wha mole le alalwhango e ala ai. Ho o whea lava e alua tu lava me alofa e sena tu matou pule. Alofa fui maono le wha pe wha whenga sen mai. Tango e pu ese ata ia wha mole. Like I said, you can easily take a photo and send it by email or Email mai I le sofradiosamoa@gmail.com. SOTF, lowercase, radiosamoa@gmail.com. Amai umai lunga information, pu e mai masiata pe awa peo soifua, a ua tau te whai mamango, wha mole. Le ai paparoloa, na o lau whanau mo I lava. different kids. Ia, e whapea mo le wawe lua po kalame a wha mole. Lela tua tuilunga le tatou email. Email uma mai a information. Wha mole, Crystal pe mwhaina tu ai lunga, whai longa o tangata la poa, o le tangata, o le tangata to tele le whanau, ia ma le tangata matua, wha mole. Ia, o le tangata matua e tolu se lau. O le tupele nai e tauna avatu e tausi e whai se mea ai, wha tauni chūs, to ina po lo matua. A tangata la poa e lua se lau, e avatu e whaata wai chūs, e papa e ati leile tino ma aru exercise, e motivate ai ia exercise, e oe wha la poa e ia. Avatu o le tupela le tauna avatu e sosoani e ia oe. Get yourself on diet. Put yourself on a diet. A tangata e toa tere le whanau. O le whanau la your real kids. O te mantua e toa tere tangata o te loaina. Se fulu whata meiti. Right now a mātu tua. Te leiloa po Iai lava ni tangata o whapenale to a tele whamaniainga
Leatuvaoali'i tamaiti. Well, tamaiti is such a blessing from the Lord. So, o le tupe la lea, e tolu se lau, e ave, e whai e se mea aia nei tamaiti pa kau cereal, o susu, o poa me loe tinae, po tamafoi, e fia ai tamaiti. Ai ia mana tua o le radio Samoa o alo whaanga nei le nā mo o tau. A whaapele aise isi a wale i tai au manes whaleile, you know. Ia no toi tuula i o le tupe konga mako piggy bank. Ia, ngā kupo ia la i o le tupe mo next week's question. A si tamale na lena malo vai aso lea. Ua fia lava si tama papea ua wa na uma le pokalame le isau se imeli. Ai te ua matou tā ape, next day, ai imeli mai le posi. Ia maau mai uma information. So, matou fia foi, matou fia. Ia outou fia. When you're happy, we're happy. And it's just appreciation to show we appreciate you joining us and be a part of our Samoa radio program here in United States. Yeah. Te le mana e wha umine te mea wai e si pokalame muli mai. A le tonu na le whai. A le whape o le imeli, a whape o le nā e te mo mia sao ma wha maoni. Mala au mai lo telefoni o le ofisa 502 5valu iwa o valu 5. Tala no mai ma wha ino mai le wha maoni. Ia a whape o New Zealand po Australia, wala au mai i le messenger. A le leitio, ia ma wha tala mai tūlanga na ua iai wha mole. O le telefoni le leitio 502 5valu iwa o valu 5. 502 5valu iwa o valu 5. Ia po le messenger a le siufonga o tai fou, pe a whape te nofo i whafo atu ma Amerika. Lafo mai ia information i le tātou email o le sofradiosamoa@gmail.com. Sof, S-O-T-F, radiosamoa@gmail.com. Lowercase, all lowercase. Man whalwalo. Ia nā, amuia o tau o lo maua pēr le avanoa i whesili. Lea whaua watu le avanoa e tau i mea mai ai le tari o whesili. Ai whaftai tō whine e la tuiva maana whesili. O lo maua pēr le avanoa e tau te tari mai ai i aso o i luma. A nei teimi, ia, o la tau whaafonga ma silisila i le tau whai a whono ia Frank Bido. Mo lan sau nuanga, ma le tua whine ia la tuiva. Pea umare pese rea, mosa la ua foi, whaasoa, la ua manatu. Wa tātou soifua ma sio tātou wola, tātou sa iri, ma tu whesiri, mo le lumanai. Lea la sau stei mo luma, la tau sira mai mtangana i a whono ia Frank Peter ia ma le atuiva Aso'au. I la pokalama i la mata upu wa umana Fofogaina mwhata o te tonu pokalama whaftai. Tele matutuina, ua whapupuina, ua saunine o le mine ula, o le afo i apia. Alo ua whawhetai, alo teo mai, kei o le upu i le matolo ai, ua e whai foi wa mawhai.
Toi patalo fa'atu, mamaru tato Afia, moe mai mua mai, ole nei teimi, ole a tato whaalongonga tuloa i le Afioga. Fetalaiga. Manuia. Yeah. Whaalongonga le mai lava, ai fisili. Yeah, we are open-minded and we are flexible to answer any questions. Yeah. Na Afioga, Fetalaiga, Manuia. Ja, na mo leatu whaftai, le sunga tatu taitai, ia Tiliai'a, Tiliai'a sua, e tuta foi ma neva noa matango fie, o toi mawaina la Afiafi nei. Ia taltoro nau umona mamodi la plapa o maro. E le Fetalaiga ia Tulau. O mafoin fa feloa i atu. Pa ia Samoa. Mai mata saua sa ia pa ia fale alupo. Ia ma o te manatu o le ale tue apa iai se whamtalanga. Upu lava la tinu o rawa fiso, o rawa tolu. E ale tasin maunga iolo. O le proklama nei, o le proklama a mata uma lava o lo afia ai, ma tampa i atu le nei awaunanga a wasi o tatu atinu pelo Samoa. Ma o la Afiafi nei e peo na o whai atu. La tamwhai loa e avatu le mafu anga tonu sa o talanoa mai le sunga i atu le epa. O te manatu e te tau on o mai. E o mai se sina whamtalanga po sina tari foi. E winga le mata upu lea na au mai e tua whine lea, wa tau tua whina foi oe. Wa tasi lava tātou e ala tātou proklama. Ia me i laso luasu tasi. Me i laso luasu tasi lea na au mai ai e le tua whine lea ia Kristo, ili mea foi na o atuai i Savai. Masalo o iai foi na i fisili, o te fia fisili iai le tua whine lea. Wa o le keisi lea na au mai e le tina lea, po le tua whine foi lea. O roo, iai foi si o mamramanga. O te talitonu, o le mea lena tupu i sa le longa. I le wā o fonti malan whanau, ma le nuu o sare longa, ia pen whai atu. E whangatai a te au sa o iai i nei le pō lea po la Afiafi nei, la Afiafi lea, na saunua ai le tinarea ia
ya Kristo ai sa o manatu whapea o te le mana o e whare lawe o whalau non sa iai sa manatu whapea ia te au e sau staimi o luma e taun ave iai na tali leanga e tātou taltonu e lua lava i ai tua tupe ioe a sa o nofo lava mo mafau fau a sarangona foi le whaanoa noa i lea Afiafi a e peo no whaiatu sa o manatu lava sau staimi o luma ia ona watu leo sinatali po sinatala e uwinga me tā upu lea o le tā upu whape nei e peo on tātou sirafia e le tātou atinu o mata upu mata upu angaonga mata upu fita ia e whanga tā tele ma o nei whaarulawe na tupu le vāo sa le longa ma whanau le avonti o le mea na tupu le awhe iwa sa lau waru lima wa whai si leva sa iai fo isa manatu e lea tua deli mai lea tūranga o se mea ua tanu ma wa uma tua uma ai peitai upu rawa le atinu e para le maa ai le para le tala e lo se mea la tātou te SSI ai pei wa urangona e watu sina whaamtalanga ua penu whaiatu e lua lava ia tuo tupe e iane mafuanga wa reina tupu mea lea e penu whaiatu o le tūlanga lea ma mea na tupu sa iai i Samoa lo tua se Tulau lava ma o sana whaamtalanga na o mai ata o upu tutalinga le tu loto e le mwhai o na whangaloina lo tangata Tulau lava ia masa whai fo i lau sa i linga po se research foi mai le vai tem mai le masina lente e nei ia me toltasi se ia o mai lava anafi o sa i lava mata upu nei wa pen o fai atu o se mata upu e onga ma se mata upu foi ele para ma ai para tala fa pela ia lea e au ia tau no wa tua se famtalanga tu sa fo mla sa i linga le mafu anga tupu ai le nei fa lave ole fa so mai alo utua a ia tau manisi fo yo nu sa o talta no iai ole mea na tupu ole tama leo la kali leo wonti ole tama leo koki ole mea na tupu na watu ia koki manao e faila na pisinisi i sa longa i la tau lava la whanua ia e leisi me o iai o le mea le lei a le mea la ua tupu i la usai linga ma le whaaso mai fo ia lo tua a fo ima upu tutalinga na au mai a tau pe se i ua afia ai ia nisi fo i lau ele o le atinu pe se i mu whaasoro a toa a fai e whaas lau eka le lato lau ele po whanua lawa ia volunteer ma lato ainga ele lei ai pe se i ua afia ai ma lau whanua ma ele o istangata ia ma leis fo i mea o sa longa na vai taimi i pēr ta ua mai lau sa i linga sa whaasa ma taun fai wha mafa mea o ta ino o la au sa taun fai aua ne i o i tūranga na ai pe tai o le pisinisa koki lana alatu maria o le ili ma sa tipia i daro tero la au ma o le mea la no iai e whaalua o na whiau penaru sa vali a sa le lunga ia koki la tali i le wonki e whaamole more e susu mai tātou taltan noa le anga o iai istangata o nuu ua complain i le tuua o nuu ma wha iai e lo talwhea ngai ua taun ta ofi tamalo o koki ua wha solo a toa le ia le kaina po le o ana loli ma masini e whaingo lana ili lana pisinisi o whaasoro a toa tue ma nuu ma whanua o istangata o nuu ia pēno whai atu e whaalua o nāru i ai le sāwada nuu ai le ai te te lava ia tama o le mea lau whaanonga i ai pēna sa o mawina fwoi lau sa i linga ai pēna na o tama le o koki i la Afioga al palemia o te lopo o palemia ia tu le epal taimi lea
no iai matala no iai e winga I le mata upu lea. Ia ai po se tala ifo a tuli epa whaapea le ai aru oe la tau ia wa alo oe lava lo whanua. Ia polmeana o tupu ioe. O le isi mea o tupu. Ia sa taufu e na ia a whio sulang whapea na e tau na aru il malo. Ia pēn whai atu e whaarua no iai sa le longa ai le ai. Ia mea na whono ai lolu nu ma tau whailo e oe e tafi ma le lau. Ia o tātou māmala uma lawa I le winga na upu o tafi ma le lau. Uma na ave se uma lawa ia I lai. Ma nān ma fuai susunu uma ia mea uma. Ia mea fo la pēna o whaarongo ngatu le tua whina lea na maua lo whaarongo ni te usa sea lo whaarongo. Whaapea na sai ia to ina lea ma ave la wala. Ma susunu uma ia mea uma. O lea fo sa o tala no fo se tasi o uso e sau mai iwa ma e fo no pito sa longa no o atu iai ma sa o e laso lona lua ma fa me e lua I aso le tupu ai fa rave lea ia msaro sa sistemi io tam fale tala no atu iai a tulanga nei male nei mea o te manatu o la tauia o le tulanga ma se mea ua tau na tanu I lalo au antu au mai lunga ia e pesa iei se fisili e fia fisili a tuai lau Afioga Cristo if I fair how did you end up in Savoy and happen to talk to Vonti you know and iei se manatu whaapea e te fisili iai ia Vonti po le alma fuanga wa fai e sale longa ia le tulanga wa ele se mea ele se nu e no fu lava o atu fai tulanga fa per io sili na ta matai fa mo mal fa lo lava ia fa tai lava lo Afioga fisili Manuia fisili ole o koki wanki koki e loto sfitu ia o aula o te loto sfitu foi sa o walula I le nofo I le Faivaau I whafso te whaafiso tai te soa tai. Tauso tai. Ia, ma o I nāna nofo ai, ia ma ulotu ai I nai I le whalisala Utah. Ona I nāla na lotu ai e wanki, sa wa aia lola e wanki ia au I le TV, loa foi mama lama wa tere tangata e wa tala noa ai you know teine lea le whenga wea TV teine lea ia nala e sota ina pe sota ina na sawe lore toe ina whai mai au pe wha mole pe iai sosoani e fia o ia Tiliai'a former Prime Minister Tiliai'a ia ma Whamatala mai la I nā le whanua lea. Ia nā o te iei o osa ila o momomo I le whamatala mai o ia na sai o ana whale na susunu. Ia sianga ka mai maa keke whaakaweanga ngiu o ulu e o lai. Ia o momomo I lota lo lopa le toe ina. Ia o whai atu loa. Wa I loa au e mwhai na e ilo access I le former Prime Minister Tiliai'a. Mea la nana o whailoa ia Tautai au, ia tao ia Tiliai'a, ia e loa li tonu, ia mafuanga na. I met him to the church, our church. Ni roa atu ia Tiliai'a, o le asa tala Tiliai'a. O le tala Tiliai'a, e le mama lama o ia po le ale mea ua whai I sale longa mea lea ia na ia lea I lana whanua e le mama lama o ia ana o whai atu la ia o oe o le au le malo o oe the highest authority o oe sa wai le whaatanganga o mea uma lava whaatu la pono e sau e te tau ia oe na whai le whaatu nunga Toi whaafo I mai e whanua lea a toi ina lea. Ia.
E le se isi ua lea wa tausanga, sau tausanga, mau tausanga, o fia whaatali le to ina lea i se sosoani ia moa ia tuile epa. But until he met me, then I had access to the former Prime Minister Tuile Epa. So we went over there to him. Alana tala na, mai le mama lama ia. The second time la ai pe whaakoro ma o ai. The second time, wai ka loa kuile epa. Ia whamai kuile epa. Ia. Wa ki kiro kuile epa le map, ma whaapanua nei. Whamai la ia le former Prime Minister tuile epa. O le mea lea, a fwoi na e le tau na awe to tonu o le nu o sale lolonga, o la tau ia na mafua mai ai le judgment lea. E te tau lan toi fwoi to tonu le nu, e whaasanga le nu, ma whaile mea tonu, ma o I nao le nu e sa waile, sao na nu e sa waile, le whaiunga o lana whanua. Ia, whaftai lava. O te manatu pen o whaiatu, o lo iai foi se tasio, o ta mā, o sunga whawhiangainga, o lo fi au mai se manatu e winga I mata upu nei. Ioi, lera o te whaapea tuai, lo sunga laki, o ita telefoni whaman mori, lo sunga tula epa. Lewa telefoni tātou I. Soli. Fia? Lima ono lua. Iwa walu. Lima walu. Lima walu. Fia? Iwa o walu lima. Ia lo sunga whawhengainga laki whai o e maua maile nei tanoanga po e nei fwoi whasalaunga. Ia lava noa lea o taltonu o lo iai se manatu I lau sunga whawhengainga e fia whaari e winga le mata upu nei. Ia a whai o e maua mai o numero lea te walau mai ai o le 562-588-9085. 562-588-9085. Ia, o te manatu foi o lo iai foi sa esi foi tama o lo isiaro o lo fia whaari foi sa manatu e winga I le mata upu nei. Ia a whai o e maua mai nei whaasalaunga. Ia walau mai o numero rea o 562-588-9085. Ia o taltonu o tal o taltonu o le o sungo le whawhengainga ia laki moe o se tasli foi o le whaifia ma le whasala whai la ingo sapi ma sa langona lawa whaanoa noa taruai I le taimin au mai ai le mata upu lea e tua whina lea ia Leatuvaoali'i I le aso tolu tasi o me. Ia, o le rafi whaari maisona manatu. Ia, go ahead. Sauno mai, whaman mori ki lalura la au ele kilia pe a ki lunga lau lau. Ia, no kore, ki no konga kore leo ko ia. Ia, okay. Ia. Ngawara konga le yak. Ia, e kula skala. Ia, okay. Ia, pastai lava lau ko fa fongo ia mole avangoa. Ia, masalo te ile pele whailoa le moto le pāua iloa. Ia, saunoa ia. Pai whailau iloa inga lo ingoa. Ia o laki. Moe o le whaisea I nei Garden Grove. Ia.
ia I kanu ko ia olo o tina e sau mai sa le longa o au fo I sa o sa le longa o le metaupu le o talo no ina te mini nei I masalo e tupu le metaupu le nei o ia I Amerika Samoa ma tasi nei metaupu e sa multa I mai alo ma whanau o sa le longa e le se metaupu whaingofie e ilo na maale ale ona e le se metaupu fo iso ona talo no ina nisi ona e ona tūlanga e popole ai ona e afia ai a inga manu ai me se ia trong lavo so matunu e ona pamatala atu pena sauno atu ia fono ia e ilo na tūlanga male ali na e tau ona sai li umai tu e lua ona mai ila ia le ai lungo le tio ia e peitai ia ua a mai lava na o le tu e tasi ia e ilo na mafuanga ona e amana ia fo ia le nuu ma le lalapanga pisinisi alo ma whanau o sa le longa ai ilo na tūranga tau ona alo ia fo ia whanau sa le longa tūranga le nuu e te taua na o whaitasi me umai lua ina I mawhai o na lelei me uma ia e peitai ia ni naua uma na sauno atu ia whango ia sa mana o lawa le nuu e whai se tala noanga ma pitu ngai e le yeisi anganga o le nuu e ta ofi sa ta whai le nuu e whamaamalapa ina ia I fōi le pitola au le nuu la tō mo le lei o le nuu ia e me se ai whanua awa o whanua o mea pitohiri na tāua ia e sa le mawhai e le uso ia koki o na talia le talusanga ale nuu ia e sira pia fōi o sa le lolonga ia e tele o na talaanga le nā nuu e le sengu whaingofie tūlong e le se me tau whamtalai nā atu I lunga le tio pawa lea o le tūna o whanua noa ia o na ua e a mai le meta upu ia e te tau po ia te oe o na o le tua fine o na e mua e fitu e mana tunatu pe iei so na tāua pe iei hoi nisi a Afia ai o le anganga tonu le na sa whapenao na matal noa po no ia ma watu iei lo wha noa o na ua I tūtasi lau tala noa le tā upu ai ui lea tātou tala noa pēr ma ma ia se au ngā e uani o tātou tilo se leanga wae e Afia ai o mātou ainga e Afia ai o mātou uso o tō whapine ia me sei mātou na ora e sa le lolonga e au na sauno atu fongo ia e pana le maa e le pana le tala e pai manatu fo I nei e le ufasa mo le o le mau e tau le pua mai lafo mai se o matonu ia e te le sirafia ia I foi le anganga o le matonu ina ia pai mea upa ia le lei a wale manuia lau tele ia o so atu le na e le papia le a papio te whasauina po te le ai paule meo so atu ma malosi atu ia oe tua fine ia tutu le loto pea le tal noanga a me se ana I mata upu whapea e maale ale e whaingatā langa mātou te manatu hoi o mātou nuu na mātou ola mai tina na mātou iei nei atu ia e mātou te tilo la mai Samoa I o mātou nuu na pāna nau mai ai ma mātou ola ai ia o se whaalalo le nā I poi se upua le tusa ai ma lo fina ngalo ia whamanga lo mai ia le au ona nei ia o lo nganga ia Manuia po kalama o le tio ai pe se le anga I lupa ia mo wai se tatu ai a me se ia la mona pere ki whanongolongo
a me se lava ia Manuia fua whakaupo ni nei Afiafi. Ia, mei masoifua pa ia Manuia. Ia, whaftai atu i lau sunga whawhiangainga. Ia e tuta fōi mo le whautuanga. Upu masani lau le atinu a sasi uta tonu tai. Sasi tai tonu uta. Ia whaftai mo whautuanga ia i mātou. Wa dai lau sesi e saupea. Ai whaftai atu mo lau Sosani mo upu fōi e whaso mai le Afiafi. Ia tal tonu ia ngā mo le tampai atu o le mātou fōi proklama e tusang maranga i luma. Ia o taimi nei, o tal tonu o ia fōi se tasi sa iai i le taimi lea i le mea tupuan, taimi le tupuan whaamulawe. Lau sunga luanga, whai o e whaafonga mai ma e maua mai le nei proklama i lunga le ea, o telefoni lea e te wala au mai ai, o le 512 588 iwa o 85. 512 588 iwa o 85. Ia o lama noa nei pe a whai o e maua mai le nei whasalonga i lunga le ea, po le nei tautua. Ia a tonu e lo maua mai le uso lea, o le uso lea sa o tala no po iai, a whai mai o ia sa iai i le taimi lana tupuan whaarulawe, ma e moni sa whaaru mai lalo. Sa whaaru mai lalo ia whatoanga whai e o i mea tua o lo. Sa tape uma o whanuatanu po whanuaoti sa eri lunga. Ea o whale sa iai susunu uma ma whaaleanga uma. O le usora leo o koki, o whaaloa ngā sola. Ngā sola i le nuulo tafua. I o nuulo tafua, i o sale longa rawa nā. Ai pēr na sola atu i tafua, ai whapea mai ai tafua. E siri lo sola sesi mea, talu ai e tele olo pēr whai ai tau numai sale longa. Ia o taltonu ilo se mea toi nā tia leanga wa lauloa e le atinu le nei fōi whaarapalawe. Ai o le tatalo ia iai sa o ngā, o le nei mena tupu ia stale longa. Mua nu umo o Samoa, wa e sau le soifuanga alu, e sau fōi ia au ngā tupulanga, alu lea au ngā tupulanga. Ai se langona lawa ia tau la tau ia anausta ia lawa e le tamale o koki, ia le talo mai a nuu, ma le savale a nuu na o ma iai. Ia e aluatu, ia a e peitai, na te e lava ia le tama. Pesa i fo ia li me lava ia tau ia se tulau fo i. Wa avea fo i le, ia tamau a inga, po tupe tato te maua soifuanga nei, ia ma mea o tato mita ai fo i. Le ai, o mea uma ia o mea laulangi nei. Saus taimi tato o, tato wheloai, e tato tama taulangi, e tu uma mea laulangi awana avea ia le oa ma mea whaasei nai tātou. Ia o le mea siliai lau toi wharononga atu iai o nāua uma toi whaare lei. Mo whoina luatu le ifonga tua whaafino o koki. Ia e pesi na o koki lava nāu o matua tafi malau po matua whaasaina lava ele nu. Ia o sa utatano atu lea ai te lope eise si mea te fia o mai. Masara o visiri leo te fia visiri ai lau fionga lea tuiva. Re eso manatu whaapea te visiri ia i le toe ina. Po le ala mafu anga ngana whai e sa longa nei mea. Aele i tali atu lau visiri. E mua lava na o fia tali atu i le whawhiangainga lea na Fetalaiga mai nei. Tautai lava ia popoinga. You know, o le problem lea. Wale tauna toi a mai ai lunga. Wala na o mentioninga le problem lea. Because it happened. And I was there. I was the only access to the Prime Minister. And he could not afford a lawyer. But when I was working, he thought I could be of help to him to restore his land. O la ua ia matafa yo ma la unga luenga.
o la ua fies te sosoani isi to ina lea ina wa o mai le problem ya o le nala wala longa ya o le lota mamomo and o walu lo ave mata upo ile former prime minister for ina actually e le o sa problem ayala na o walu e ave to ina lea ona o le ai se sosoani le ai se lo ia e mawhaia au pau se fulu tausanga o whaapea le whanua wa ave whanua. Ia, o lea la o te whai atu ai. E leo sa o problem. I was only there to help. When somebody asks you to help, and you're the only source of help, what would you do? Because I was the only source of help, he was waiting for years and years for help. So when I came and worked for the government, I thought this is my responsibility to help because Olana involved wa'u I whanua and titles. So I also had access to that office in Molinu. So ole problem la ia, ole problem ale ainga lea masali lolonga. Sa tau lava na resolve. But to me personally, that was injustice. That was unlawful, ungodly. For the whole village to burn, do you think that's God's judgment? There's many ways that we can deal professionally. But anyways, mai ola wa'u mea na whai. Olef soso wani ile toi ina lea ana whaapea na fo. If you were in his shoe, I will never tau sanga fia moas of sosoani a leise tupe tonga ilo ia. I saulo ma se tangata e loe moa of sosoani. Of course, it a yaile atua tangata na e moa le lofa fia te sosoani. O te lei fesili lai le toa ina makuile epa o le ame wa tupu. Pau lava o lo owalu e awe le toi ina fa ai loa le prime minister, former prime minister, toi alu wai fa alua, toi alu fa atolu loa. Ia, nau tau masolo salua iau. E pe se mea pi o talu wai, watu tuli ia o le general attorney. Ai laku wa'u ai solo I kokongu. So these kinds of actions is suspicious anybody. So I did my part. I was asked to help. Anything beyond that, that's their problem. That's their issues. Yeah, na whaalongo la ia mi ia lea 2 years ago sa matala noa e ma se tamaitai na alu sa vaitala noa makoki, Wanki senior, whamatala I whaiana ia, watoe avatu whanua, watoe lelei mea uma. Yeah, and that is the reason why I went and helped him. I was the first person to help this family. Wo ya le ainga Australia, ai te ia ina stoina, walu fo ile a wanki ma te pena ia le kama le ulu le ula vale, la inga fa alo o koki. Wo lisingu, wo so solam lontinano, no fo lisinu. Ai ki ia ile ko inga le mea le nga ulaku la mo wai to ina, so what else can I do but to help? But anything beyond that, it's none of my business. I was only trying to help him because I saw the reality that he lost everything. And he's spoken to me all these things that happened to him. And to me, I am a God-fearing woman. I feel it was injustice. It was unlawful. It was ungodly. And so I must do something. And I did. I'm glad I took him and I took that step. And I took it to the Prime Minister. Thank you. Ia, whaftai tu lava. Peina o whai atu. E taluai ua toe manu po ise leo I le mata upu nei o na ua au mai e le tua whingale ia Kristo ia me tolutasi. Sama maua lava le mawhauwhau ma se tūlanga whaapea. Sama natu lava ua uma atu ia lema mata upu uma atu po ima nawa taimi ua o mea nena tupu le afe iwa salau wa lima. E wa fia tau sanga mo wa nepal fast food tau sanga pole sidia foi a le nganga ia tau ia ia sa nga
mo tātou uma lava, le ngata I sare longa, ia o isfo inu o tātou atinu. Upu masani o tātou atinu, Tulau, lea o ia la pua tamwhai ngā. Lea o ia fo i lo tangata sā ia tau. Ai tau o walwarusia o whau. So o sesi lava, wa tele teimi tūlai mai iai tūlanga whaapea. Sa o whaalonga foi, lesi foi, mea na tupu. I le tina lea, I le nuu lea o mangongo. Lea whaapea na sunu foi, I a whawhine ma tau ai, I maa, I a sifine manan whanau, whaaleanga umar lato bisnesi. I o tūlanga whaapea, whoringa mai o lea ria mai lava. O Samoa, ua ao Samoa, e lo toi pō. Ua Samoa le tara lei. I o Samoa foi o le atunu lotu. I o pen o whai atu. Ma mea loto ma, I a rofa, I a po ai lava sesi. E lei sesi o tātou e fia whaatau tū se nu. O le a lava le upu mai a nu e manao e whai, se po sao whai. A le awai pe te tea iai, ia susu whamsinonga. O le au nganga le whamsinonga. O ina e tau whai e salwai ia tātou problem. Don't take the law in your own hands. O le telo taimi o tātou tangata. Ia o le mea leo o le ita vave po le tō tāmai. Ia o le mea whai uma. O le mea fo le ita o le mea le whiri ma le tāporo. Ia e loo se mea le lei. Ai ia tātou mawhau whau. Po le a lawa le mea o whai mai ele nu tātou tamwhai usta ia pea. Ia owan e te tūrai mai ia nei whawhi tāuri. Wa e le ai lawa sesi e tāu fia I le nu. Pe a whai ua loto le nu. I se tūranga whapea o le au o iai. Ma e tai tonu foi. E le whapea na o sa le longa foi. Ua o iai tūranga whapea. O tele nu o Samoa. O iai le vā ma ainga lava. Ia e taruai o neme o tupu. Ia penu whai atu o le taro ia iai sa o ngā mo tātou whanau o lo ora ifo. I aso o iluma. Ia o se taltano atu nā, ma o taltonu nā uma sa noa le sunga whawhiangainga. Ia ta atia lea whaapea. Ia Christo e se me toe fia sa noa ai. Yeah, one more thing I want to mention. This program tonight was not planned to be on tonight's program, but na Valaau mai le susunga tuangane lea e iai lana program e fia whaofi mai le pokalame lea ma ua maluka. Ona whamatala mai loala e na ia le mafua anga e fia sau wai le pokalame tonight's program. Na whaalongo ala ia ole whaalongo atu e fia whamamalama e si tula whale lea. Le isi tu o le problem lea. O le tu e le o mamalama, e le I mamalama ia. E le I whaamamalama mai foi e wonki koki. Na le paulava o le one side. And that's it. Now, if he had explained me and detailed me the other side, and then maybe I would deal with differently. But ona o whaatula iesi tula whalelea. E te iloa. O te agree ya oe e saune a maile tūna. Wa ta tau lava ona whaamamalama umai tu e lua. Ya mamalama leai to have everyone with the same understanding and the same page. Wa ana le whaamamalama mai fo'i le tula whalelea ya no whaali. Fono ya te au. O te le mamalama o te le loina nei mea. So I feel the need is just right for him to come on the program, and we all need to have that same understanding that I did not have, because Koki Wanki did not explain to me, nor Kuile Epa. Ele fa mamalama mai fo ya Kuile Epa I le kulanga lea. So I only took one side, just because I want to help that one side. But whawhetai lo Afioga, lo sisunga, we sau I nei
I le po nei, e whaamama lama mai le atu nuu wai te tau lava, ona mama lama I tu e lua. Ia peilana e whaamatala mai a au ana po. Ia lela wa o mama lama. Ana waula se tangata e fia whaali ma o whaaiaftau mai e lekea. O te whaianga whaatu, oh, I'm sorry, I don't have a chance for you. But because I fear God, something has to be explained. I was hidden from this knowledge. I was hidden from the other side. So what I do, I agree for him to come on the program and to share the other side. So now we all can have the same understanding and the same knowledge of what happened. So now I think this whole case is ironed out, and so we should never bring it up again. Tautai. Mea pen whai atu, taruai na e sauna at pōrea. I o aule na I, sauna whanofo mai lawa I lumai o mwhaarong mai, ia sa o musu lawa e whaarolawe o whoraulo sa o whapea man I lea po saustaimi o luma, o tala noa po le sunga taitai, e sawa no o to sawa o te sawa e au mai le isi tu, wa o tato mamrama uma lava. So se mea tupu e iailu na mafoanga, ea a pen o whai atu. I ore te talo I au ngāre nei mea, nei whaarolawe, ma e le tasi po se nu o Samoa, e ari mai ai se tūlanga whapea. E tele mama I mau ai so I fuo, o nisi fuo I tangata o le atinu. I ore te talo lava, e Fetalaiga Iesu, I o tau whaarofani. Le nganga e oro o tamu whai atu iai. Ia e pen o whai atu. E le o ia le matapia le Manuia, pea o ia fua e lapu a tamu whai ngā. Ia lofa le tua ia sa o ngāre nei proklama. Ia lofo ele tua whaafuoloa lo to soifua mo matou ora. Mai se le sunga tai ia Tiliai'a li o sua mo le tamu whainga nei o nanga. O taltonu e iai lawa taimi e lui tauina ai tātou ma tūlanga lo tātou soifua. And this is what it means to be human. O tātou o nau I tātaora. E iai taimi e o mai iai tūlanga whapea. Ia ma taltonu, it's not a problem, but how we deal with the problems. We always have issues, but how we deal with issues. O tātou tangata ora, pen whai atu Samoa wau, ia tātou tamwhai, ia iai sa tātou ai, iai sa tātou au ngā. Mosi o tātou atinu, a tātou iai foi, I nei atu ese. Ia masalo o la le te whaamat whauroinas, whaamtalanga, nau umanta talatu, ia le mafuanga ua raina toi o mani ne Afiafi, salangona lawat whaanoa I lepo, ia pen whai atu. Sa iai sa manat whapea toi sawa istaimi o luma. In whaamamlami a lesi tuore. O tupe lua lawa I tu o tupe pena tau silafia ma o iloa. Ia masalo o le o se whaatala ulatu lea e tu se fua I malamata upu, te whaftai atu I lo sunga Tiliai'a, e tu sa malawa no, to o mai ai ma whai whaulawe lua proklama nei Afiafi. Yeah, sis, thank you very much. Pape nā fua le Fetalaiga ia Tulau, e tu sa malawa no o Manuia le nei taimi ma le nei tula. Ia o le whaatala ulatu lea, whaftai mo Fesili o au mai, o te iloa le sunga ia Tiliai'a pe iai se mea fia sauno ai. Nei whaftai pau au le mea ia lenga lea u tēnu whanufo atu. Te re iloa e whapele arunga o tatu pokalame. E o lea. Ia o Kristo le se sale longa. O Kristo o le tangata sana ia pe o ia sa ngarua sa Savior. I le ainga me whapena o lea lapi sa ue whamatala lana ia pito la au. Without knowing. O le a end up whapea tatu. But anyways, if I knew from the beginning, e leo nunga I tau te tano ai, whamamole, mane awa tele, ana tata tu pese lea.
toi whamalo atu, whaptai lava, ona sa'i mai tata program, ole nei teimi, ole change the atmosphere on, like I said last week, ole vaiaso nei, ole at continue ai, ia tala angola o mission, me na ufoi mai Samoa. Na uma tuua leo na mua, ia o saulo e nei, e siau whanau, mo grandchildren, mo siau e kalisia, mo siau ainga. Ia, e tolu a maa sinan si ia o ia siau granddaughter lea, wa o ia ma fo ana, sau ai fia wa aile, e siau granddaughter lea, e afa Samoa, afa Mexico. So wa fia si siau tama ma trying to help her raise her. I was with her these 3 months. I fetalai'a my lole atua. My beloved daughter, Sauni Lomalanga, I will send you to this place. It's a mission. Ya wo fapea. Oh my gosh. To ofo my nei lava my Samoa la mission in Awaluai. And it was harmful, it was deadly, it was very dangerous. But then the Lord's grace was with me. But le la to alu for this mission. Yeah. Le la o fapea to lo. Oh my gosh. Okay. Maso salo polea nei mission. Ato fa fonga mai. O le aso fa reile. Sa fita lai mai le atua. O awo te asfitu. O te alu sa pati lotu. Fita lai mai le atua po asfarele. Se o wafi ne. Sau. Alu le lotu. A e alu tai au le lotu. Muli. I la au auna o lea la au ina atu la au auna. Na e muli la i au auna lea me aluai. Ia, wa sau le au auna. O tilo, la ia se isi e visit. Nga ia lava lea e fou mai mato e karisia na visit, a guest. Ole guest, o ia guest feife au. O ia ole feife au tonga. O lona suafa o Paul Unilever. Ia na sawari feife au fapea. Oh, o tama loa la lea mana ole to te muli ai. Ia, o te lei muli ai. O tama loe, o le feife au e 5. And na saula wala au lea mato feife au e liu lafo. If I'm a special guest. Awa feta lai mai lea tua. Muli, tama loa lea o lau au na muli ai. Ia o te lei muli ai. O wa aia au ia le whatangata. O ta au sau mai Samoa. O wa aia le tamatonga e 5. I was not ready for any relationship. O te le lava ia mawhauwhaunga o whaabaibai e iau. Ia walu tamalo toi foi I Arkansas. And I whaalongo introduce tamalo le whaife au o ia. He was from Arkansas. Pastor Paul Unilever from Arkansas. O ina loa Arkansas. Ia nalula ia le whaife au walu toi foi Arkansas. 2 weeks later, wa toi wala au lia foi ele mato whaife au paso e liu lafo, ia le whaife au e toi sau foi e launga. Ma le lei loa e tangata, o le whina ngalo nā le atua. Na Fetalai'a mai foi le atua whai mai au. Alo e muli tae au la eva aia I la au auna. E o te manao ia o e muli I la au auna. Ia o waru foi la ia le lot. Te latu foi. O le whaife au lava lea is a single Tongan pastor, very handsome, very good looking. But I still was not ready for any relationship. Ia tō te loa. No tele ia mawhauwhaunga whaitangata, te lei muli ai. Ia o tō hiu foi na alu whaife au tō e alu foi Arkansas. Whawhaunga mai la o tō. 3 months later, alaim e loa le le mato whaife au e liu, paso e liu lafo. Wa toe sau foi le whaife au lava lea.
O toi sau e launga mai. Toi fetalai fai lea tua iau. My beloved daughter, I want you to follow my servant. Ia wa wala pa ia sa bate o te lei loa po e fai fe au. Wale e tasi po seisi po i fai fe au. Ai latu au le lotu. Oh my goodness, it's the same guy. Wa o fa apea lola ia. O lea me mana o ile atu e muli ia o nei fai fe au. Ai wa lua ia wala au mai le atua o fa alonga ta. Ia o ti tilo mātai o mea ea rei fai au te mātai. O te mai alatu. O te mai alu atu e whai ngei fai au. Whai mai le atua o te muli ia oi. Whaafonga mai la utou. A whaapea oe le tamaitai a Fetalai'a tu le atua muli le kamanga. E ke muli pele ai. E oi a oi le maa. Langa e o ianga o maa o ke le mga o alu e whai le fai au. E wha mai le atua e muli au me ke aluai. Longa winga whaapea mai fai au. O Arkansas. Roi o au le alu i Arkansas. O ke le fi alu i Arkansas. Ko sau mai lau mission. So te loa la. Wa ki kilo. Wa alu au. Wa sit close behind the pastor. Wa le la a radio sa whai atu. Hey, Pastor, God wants me to follow you. I did not have the guts to say all that. I had pride too. So te loa, no I uan to e alu le tamaloa. So e foi tamaloa I can say, I remember, o le whaatalo le na whanai le atua ia. Wa o whaalonga tai le atua. I to te loa mena tupu ia. O loi la so sale next day. Na o e loa matu e kare sia e tui fai totoa e kare la au. Ia, o kiso tuli atu, o le mako director ha, o mātou maisi tina. E alulana ia e drop au, ia drop lea Malaya Street. Ia, o le mea lana tupu. Wa drop loa la au. A waru tui, e tolu fale na waru tui. Ai ke I lava au wa kule leo. Ki kilo mai au kua, oh my gosh, it's the police. Saulor police, find my, what are you doing here? You're trespassing. O fakula ia, o mātou leo mai whaine le mako fundraising for Talabo e ask for a tree to trim. Mai mea le tamaloa, le leo. Do you know you're not supposed to come here? This is a forbidden area. Turn around. Ya wa turn around loa, loka loa. Ya ave loa o ta vale. Wa tu wa kon ka vale. Aki kilo wa ko ikua. O lai ko mai le ka vale a kiso. Ma fa fine yana mato wo ele ya loa kiso e drop la ko nga o drop. Ya le la wa alo ya fa pui. Tote mea na o ina mai au. Awala au lo ele atua alu. Ia lea la o whaalonga tā, tolu waso e pei lava mea na o ia iona. Tolu waso na velo a iona I totono le ia. Ana iai le mercy mai grace o le atua na paasao lava iona. Na toi ave a iona ave ioni neva. Au. Wa velo le atua ai tono whai pui. Ia wa ulatu nei nan whai pui. First time. Te latu lafa mai le judge. Ia. Oi. E ai lo ticket. O lo ticket la le ai french fries o umala mato sa pati o walu. O walu le fale. It was a slow ticket. Because wa ule la ba. Wa umal au mole mau. I taught the choir. I was a choir director then. Umalo wa leva le po o walu lo vai. I ticket lo ma. La walu lai Samoa. Ele I totonga ngai ticket kolu lima kala. Ai foi mai au mai Samoa. Fa mai le judge. Kwa ke le ke mea kua kwa oi anga le kolu lima ala wa alu le iwa se lau. Fa pe mai lo le judge au. O le me te mana oi. E totongi ai le iwa se lau.
Ale to tongi ele yo se lau. Ia, e alo e fai pui pui fitu aso. O fai atu ola i le whaamasino. Wha mole, Your Honor, ele aisa o iwa se lau. To o fo I mai nei lava mai Samoa, I went there as a missionary. God sent me on a mission. Wha mai la I ole judge. Ia, le se la se mea, le se problem. E alo e fai pui pui. Fi alo e fai pui pui. Le judge. I have no choice. Ele sa utupe. Iwa se lau. Oh my goodness. Yeah. Now fa beto la ele judge. Anyhow, o te fia alu te tonu fale pui pui. Because I've never been there before. O te fia experiencing ma encounter leo langa fale pui pui fa jail. Ia o fa kula ia I agree o ke alu fale pui pui, Your Honor. Ia whai loa o pepa. Ia tau te loa la le mea na tupu. Kei me ngā like vesi a gengi. Mo gangster wa ngai a. Ia ngā le laku au wha mai ia leo wha whinge ia maka malo loa. Wha apea mai la tau tala. She's one of them. Yeah, she's one of them. Ia wau ia leo wa weri au ia whai pupui. A le whai mai lea wha mai. She's one of them. O wha apea. Well, she is one of them. This is my first time going to jail. Yeah, I lo behold, te mi tonuanga, e one operator o tuangani to wha ia le Gankilea le Samoa, Orange County Kaul RSP, Royal Samoan People. Yeah. Ola tola na ye o in and out. What they number me with the criminals. Au fa yatu ya vaanga yo leo fa fine leo tamalo. Please don't number me with the criminals. I'm not like one of them. I'm a missionary. I just got back from my mission. I lay ma tonu. Ya wa ave le sela la ilalo. Ye pe ko ale aso e malu lua ilalo e ina. Tau te lola me wa foi. Wa ave nei la I kong le sela lea. Ai ki lo ako au le wa. Like ku mai lo last name Aso'au. O fa pea. Le ki yo lava a ingosia mai kangia awe leo umaya no one number for akasia amal our criminals. I was a gangbanger. I was a missionary. Yang ai wala yang ave al fat pui. Yeah. Ole serious more lava lea. Ole serious more lona lua. You gonna hear my story of what happened to me in jail. Ole te pai atu lava ia o te ole mea lea na o mana o te alu whale pui. So yo wa ai lava leo langa a ta maitai to tonu whale pui. Ole wild, they're beast, they're animals. Ya o whapea. Uianga o loa ke le whai e o ke alu whale pui. Alo o sau nei. Ya, le la ole end lea ole series 1. Ole vai aso lea. Ole beginning of my jail life in jail. Ola pesili la lea whaiate o to. It was my first time. Ole ato mafofau was how would you think? What do you think? What did I do, or what would I do in there? This is before I went in there. It's a den of lion, a beast. Mate mai la o to, se fai po ai o to, o lo pesili la po nei. A sao ya le tala wa ya sao mua. Ya, e mo le me alofa ya bate ya o to mai Samoa si Fofogaina o le radio. Ya. Ola ofisiri, mate mai. Ole asa o reaction, ole asa o se o langa na o wolai to tono I ne whale pui nei o beast, o manu ala to
O whawhine la popoa, you know. Na ave au te tono ina. O leo wa ave au te tono le whale lea. E iai le ia whale whawhine ia le la popoa, mean like animals, dogs, you name it, tiger, lions. La tuloa au te tono. Wha mai uma ia whawhine uma. O le A, section A, section B le o ngā kukongo. Ai so o la ia section C. O le section C, o le ghetto. O le section A, o le auwaenga ia whaakau drugs. O le section A, o le sifi o sifi. E whasi la ko whinge ko ngai ngā. O lau whesili la lea le la wha uma tu lau tāra. Wa ura watu nei lai te tonu. So a lima leo na ave au te tonu. Ia, nā le enter tua au, whai mai uma le section A, section B, o vaianga ia mi nai te tonu whai mai. Ua pō le wā, ua pō le moenga, ua pō ia vai, ua stamp on the floor, whai mai uma la tō ma scream, whai mai whapea. Ghetto, 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 ghetto. Wa ua fo pe ia le movie. Wa pe o la mea wa e mai ai le ghetto. A le winga o whawhine nei. Ghetto, ghetto. Fa mai wa whai le message i leo ia e toa lima. Awe le teine na po whine na i o le ghetto section C. Ia wa awe loa o e bunk bed la. O lunga le kolea a wa o lalo. Wa fair wa nervous. O lau fe silly. Le ato mafo fau fair na o react to tono le fat pui. Pena o act like an animal. E fusu ma fafine ia. Pena o act as a minister, missionary. Wana le pau lava mea nana o whaatanga ina. Wana o whaine le judge. Wha mole. A mai lau tuspa ia whaatanga mai lau tuspa ia. Ia na le pau wa ele whaatanga ina lau veli. A na o tuspa ia. Na walo mai tonu mai tuspa ia. Lau whesili la ia tātou au mai moa mai. O lea lau reaction. Sa o walu oi e fuso ma whawhine nei. Pena o walu la unga tuspa ia. Pena o tangi ma lafi laro lau palankeke. Wai kere o ngā mea a winga tina au ghetto C-section. You might think I ngisi, Mom, please come get me. Mai whaka oi whewhewhe, wale whewhewhe leo. A whewhewhe lau maanga ia. My question is, how do you think I reacted? Did I cry and hide under my blanket? Or did I went and fought against those beasts? Or did I preach the gospel of Jesus in there? Mole whātua a mai ala utari pe a matantari pe se ele tauria uma tari a na lua a matantari mai. Se whafonga me utari pe se na mai lole mna utari wha mole. Ia o te mene la ta tuele musika le boss ia a mai lo tautari a sao lo tari ia tolu se lau vai aso lea. Ese Faiva le alo, ese Faiva le moana. A fai e tapena e Tiliai'a tu, Tautai malana o fei le muliwa. Tulia tu e Faiva tamatane. Afai e te se wale manu, Tautai e se e tanga ilinga.
se ye tanga ile ngalu Pei faiva tautai mai manatu natu Faile nanau ile ai Manuia Afai e tūlata ile tamanu Tautai e lofa mawhanganatu Alu tapisi mu foia le au va'a Leatuvaoali'i le tautai wa alanga Atu e Faiva tamatane Atu e Faiva tamatane Awhai e te se wale manu Tautai e se e tanga I le ngalu Pei Faiva tautai moi manatu ngatu Whai le naunau I le ai manu se wale manu Tautai e se e tanga I le ngalu Pei Faiva tautai moi manatu ngatu Whai le naunau I le ai manu Whaafatai le tua Le matai Mona iota tutua Ua lene ia manoa Se whate pale tupulanga I le tulinga Tumalona whainga Oi tautai matamau e moana Te whare Faiva I le vasa A taunu ui whanga I le se wa ai asa E lofia le mautafono Te le whainuku Ale se lofa I le se file mu Whapena tautai Tautai e le vasa E loa le tautai moli Pe aso le moana Na whai e te se wale manu Tautai e se e tanga I le ngalu Pei Faiva tautai moi manatu natu Whai le naunau I le ai manu Na whai e te se wale manu Tautai e se e tanga I le ngalu Pei Faiva tautai moi manatu natu Whai le naunau I le ai manu Ia. Nā rua mai a te utari e me. Se tui whaia e a whesili whamunamunu. O le fesili, o le fesili, mea na o walo e tonu whai pui pui, wo wa aia le whainga tātere o whawhine ia, o peo ni animals, fighters, gangsters, you name it. A le la popoa ia, la popoa kulo whinge Samoa. Yo la koe sefi e kongo I. O le la o winga na whaita tonu. Pena o fusu ma whawhine nei. Pena o la unga whi awa na walong na o tuspa ia. Pena o pala ai, kangi lalo palankeke, fefe sau I whapo man palankeke, wa o mea ngā isi whawhinge ngā whai. E pa ai e ngai kenge ko lea, Sapangi, ma Vietnamese, ma Mexico. Ngale pe kangisi ai lalo palankeke. Leo e le lei fo le mission lea, ta ua te auto. O le whare pui pui e leo se tūlanga no foanga mo se tamaitai, female or male, or female or girl. Very dangerous, harmful people you deal with in there. Yeah, lo Pesirena, how did I react in jail? Did I act like those women and fought against them? Or did I hide under, felt scary and hide under the blanket and cried? Or did I preach and teach because I had my Bible? Ia, nanga. O leo au mai a te autani. O lea u te vai atu tali uma mai lato uma, tasi ar tatana lata iai. Ai li maua. O tali o le fesili na au mai, molo tu silafia. I fought, I preached, I cried. Le ai masesi, maua uma mai ata I tasi lesi, lua lesi. Ai le ai masesi no na maua le toru lea. I fought,
I preached, I cried. Ia, o tarina o tatu fesili fa mon more. Ia, o le faita watu e maua mai si vaenga, ai le se si ona maua mau manitor. Yeah, elona wina ele maua. I was looking for 3 things because that's exactly what I did. I fought against those big beast women. I was not scared. I showed my Samoan power. You know, poleale la popoa mai lauwa. Aoa ona usau mai Samoa. I only weigh 135 pounds, like Tiute Latino. You know, I didn't care. I had to fight. And so I did the second thing, I preached. I preached when I first walked in there. Before I fought. I preached to the people, to the women. And I cried. You know why I cried? I cried because wa o sala moi loma le atua, wa o le muli muli whatonunga le atua, wa o le muli muli ale Pastor Paul, na mana o le atua e alua oi I can say muli muli a Pastor Paul, wa o tangi lalo lo blankeke o whaatu, oh God, Daddy Lord, please, I promise you, I'm so sorry, I promise you, send that man back and I will go with him. Maile too late. 3 is a strike. Yep, wo fali pui lo falonta. Ole vayaso la lea, wo umale serious lea, al vayaso la le beginning, serious too. The life I lived in there. I fought those women. I cried because I felt guilty to God, and I preached. I brought out my Bible. Launga, elela sa uveli. Alo plankeke fai ma uveli. O ka melo plankeke fa apea. Ya. Launga, kakalo. E ula mai ai si fafinge. I didn't care because pawame ke ai le tua fa mangalo mai au le tua o ke alu ese lo walu lo akensa. We'll find out next week. Mena tupu ya o tonu pai pui. Mana onga le tua ia fatau nuu la walu I akensa. Yeah, we'll see you next week. Ele mo se ise na papel lava au ia. Yes, tangata might think beyond comprehension, use critical thinking. Just 3 things. I did it. I fought, and I prayed. I preached the gospel, and I cried. No one got it. Yeah. All in enga tato series lona lua, bayaso lea. I don't know if you're gonna laugh or you're gonna cry, but I lived the life of those women in there. We'll see you next week. Tautai lava paponga. Ia o te manatu ona o le teimi wha tūlangaina o le polo kalame. Le au ana mamori atu le mātou whaafitai. Le whaatonu mai maua le polo kalame nei Afiafi. Le whaawanoa o tautaimi sa au tanga i mai ai masirisira mai tātou polo kalame. Whaafitai tele lo o tō amana ia fwoi o nei polo kalame nei as. Ua tue nei le atu o le tautai. Ma ua mapua au fwoi. Le Faiva o Tautai. E uina ngā wā vai loroa. A ua mātou mapu nei. Le papa o toma. Sa mātou au auna. Whare au au. Le nei Afiafi. Se asau whafonganga, se asau whalongo. Se upu o sasi fwoi.
mai le mātou whaatonu o mai o mātou tangata. Fia au auna mō Samoa mō tangata. Opu ale atunu ia lafo le au. Maru I whale whenoa o tō whiringalo. Pea whai wa iai se upu wa sasi fo I le nei Afiafi. E tonu ar tangata ia te ia. A wa iai la umai tau upu. Iai fo ila umai tau lauru. Lea Samoa mo lau whafonganga nei Afiafi. Mātou te whaatou whaatu. Ia iai e owa le tātou wā. Ma tātou tō whero ai fo I le vai aso a fuanei. Whei ala uposto ino la vea. Ia tō ki mai lau la au lea vai aso. I le awa lava ma le whaaro alo. Ia soifua Samoa mo lau whaafongang. Samoa ina ia pule he matai Aua olo na sua faua vaelua iai Tamena fua le tetea Ai mani no lava ole mata ole vai Ole a ano moni ua le toi ai ni matai Se ona fili fili sui o le fono sili Ina ua malo le leilo ai ngilisi O isi fo iwa popoto I le ngilisi Ai le ai o se whaauta uta Pele o tafa ingata e alona I
Tata